rakkinni isaas maalinni akka kanatti amma maal jedhaa jira asii kaatee haa dhuftu Yamanitti naawaami jedhaa jira wanta jiru addaan baasuufi si araarsuufi malee siif Sumayyaa addaan baasuuf maaliif akkana godhaa jedhaa jirti. Dhugaa maaliif akkana gooti maal argatti miimooriillee isii harka ta'ee wanta baay'ee faayilii jira Sumayyaallee osoo dhara yaaddee miimoorii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi jaalatamtoota maamtii akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota maamtii bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan hawaayetu jedhee badee jira maaliif badee hin beektan isinuu jechuudha garuu har'a dhugaa isiniif himuu barbaada wanta jiru haga xumuraan na wajji tura subscribe like godhuu keessan hin dagatina waan isinillee addaan baastan hin jira jechuudha amma jechuudha duraan irra caala amma Sa'id dogongoraa jira dogongora guddaa keessa seenaa jira jechuudha waan hin taane keessatti inni waan baay'ee waan dabarseef jechuudha waan baay'ee dabarsee ture isa san amma immoo aariidhaan godhaa jira yoo hin tasgabbaa'in amma godhaa ka jiru san waan hin taane maal inni wanta godhaa jiru ቪዲዮ ላላ ደግሞ አረጋግጥና ይፈልከውን ውሳኔ አይደል እኔ ደግሞ ይሄን ነገር ለምልልህ ይችላል ልጅቷን ፈጽሞ አላገኘዋትም እኔ ይሄን ነገር አላደርግም አልኩህ እኮ ካደረኩም ለደቂቃ እዚያ ጋር አልቀመጥም ወዲያውኑ ነው የምወጣው ካረጋግጥኩኝ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄን ምክንያት ነገር ብለህ አታድርግ ይሄን ምክንያት ሊሆን እንዴት እንዳልወጣሽ ልንገርሽ አንቺ እዚህ ያለሽ ልጅቷን አንስተሽ ስትደብቂያት ወይም ደግሞ ለመደበቅ ስታዝ ሰኢድ ፓስፖርት ሰላም ፎዳቴ ጅራ ኢትዮጵያ ነበርኩ እኔ እስከመጣ አይደርስብኝም ብለሽ ነበር አንቺ ያሰብሽው እኔም መጣው እንጂ ስሚኛ እኔም ሰላም እስካጣራስ ፓስፖርት ላለ መስጠት ደግሞ ሌላ ምክንያት ያቀርባካ አየው አይደለ ላለ መስጠት አይደለም ልጅቷ ማታ ትመጣለች ስራ ቦታ ሄዳለች ነገ ትመጣለች ይያሉኝ ከሆነች ወፍራም ልጅ ወጣች ገሩ ሰኢድ ዋን ጎዳ ጅሩ አማ አሪ ጉዳ ከሰ ጅራ አሪሰንሞ አማ ዋን እንታኔ ከሰ ገልጭ ጀቹዳ ተስገባው ቀባ ነመዳው ጀልቀቤ amalli isaa akka duraanii miti jijjiirame hawaanillee dubbataa jirti Sa'id akka kanatti isin beeku ani duraan nama gaariidha amma garuu maal taate aga amma waan gaarii hin beeka amma garuu nama badaa taate maal taate jedhaa dubbataa jirti namootaaf hin qarqaarta wanta baay'ee dabarsine yaanifsi asitti jette dubbatte dhugaa dubbatte Sa'id maal ta'e rakkinni isaas maalinni akka kanatti amma maal jedhaa jira asii kaatee haa dhuftu Yamanitti naawaami jedhaa jira eegaan haa dhuftu rikardii godhii kaayii jedhaa jira achi booda wanta barbaaddu siif kenna jedhaa jira akkamitti amma ilmoota qabattee olii gadi deddeemuun dubartii taate akkamitti danda'ama yoo ilmoota isaa ka jaalatu ta'e yaada kana dhiisuu qaba godhuu ka danda'u amma salaamitti paaspoortii deebisee isin biyyatti deebitee yoo miimooriillee barbaade miimoorii fudhattee kennuu hin dandeetti amma garuu waan tokko fiduu hin dandeettu Sumayyaan illee bilbilli isiin dalagu rakkoo guddaa keessa jirti salaam akka kanatti aarii guddaa keessatti waan jiruuf waan hin taane keessa seenee Sa'id kanarraa tasgabbaa'uu qaba jaalalaan yoo ilmoota isaa hin beeka haga amma arii guddaa keessa waan jiruuf isa baasuu hedha akka kana yoo ta'e immoo amma irra caalaan Sumayyaan haa fagaattu godhaa jira maaliif biyyoota Sumayyaa dhaa jira waan hin taane keessa galchaa jira rakkoo guddaa keessa seensisaa jira kana hin jaalatti Sumayyaan hiriyoota tiyyattuu ta'e jettee ammallee irraa fagaatti malee osoo barbaadde Sumayyaan dubbatteemi ilmillee kee ta'u rakkoon qabu ayyuun garuu ilmi kee yoo ta'e mallaqana addaan qoodanna kanaaf akka ilma kee hin taane jedhaa turte Sumayyaan maal jette ilmi kee illee ta'u ani addaan baasuuf dhugaa beekuu barbaade malee homaa miti jette dura jechuudha waan kana ka dubbatte salaam maal jettee mucattii dhoyiste maal goote Sumayyaan mucattii naajjeessa yoo argin jenne kai salaam deemi mucattii dhoyisiin jenne Sumayyaan
wanta jiru addaan baasuu hin barbaanne kanaaf yaada kana kaasee akka naasaa jira malee kuni dubbii ta'uu hin danda'u. Dubbiilleen ta'u dubbiin taanu hin ta'u dubbiin taanee dubbataa jira. Paaspoortii mucattii haa deebisu deebisee mucattiin nagumaan biyyatti deebitee yoo dandeette waa'ee memooriillee fudhattee kennu samalee akkamitti mucattiin tun akkam jettee asii Sumayyaan asii kaatee Yemanitti ijoollee qabattee akkamitti deemuu dandeettu? ልጅቷ ተደብቃ ነው ልጅዋን ይዛ ባሏ ግን አለ ባሏን አግኝተናል። ሰላም ደብቃታለች። ስለዚህ ፓስፖርቱን ሚሞሪውን ትንከላልሽ አልሰጥሽም ምናምን ብያት ነበረ። እንደውም አሁን ምንድነው ያሰብኩት ፓስፖርቷን አልሰጣትም። ልጅቷን ከደበቀችበት እስክታወጣልኝ ድረስ እስክትናገር ድረስ አልሰጣትም። ያው ከሱ ጋር ሄደን አንኳኩተን ስንጠይቅ ተሳፍራለች ይሉናል። መጀመሪያ ነበረች ይያሉ ነበር። ከመጀመሪያ ሰሞኑን አብዲ ምናምን ሆነ እንትን ስንል ማለት ነው። በጣም ነው ያናደው። ሰላም ለተንኮል ነው የመጣችው ያልኳችሁ ለዚህ ነው። ሱመያም አመንሽኝም አላመንሽኝም ለአንቺ የምትቆረቆር አስመስላ አንቺ አንዳንዴ አኒ ከናን ዱራ ሰላም ቢራ ዴሜት ወይ ዋንባይ አሶፍቴ አንሌ ዮ ጋፊ ጋፈዱ ኢና ራርሲና ዋን በደሌን ዱበን ጀቹዳ ዱቢሴ ሱመያሌ ዱቢስቴ አራረሚ ወጂን ታኢ ኢልሞታ ከ ወጂን ሂንደብዳ ከናፍ ሰይድ ወጂ አራረሚ ጀቴ ዱበጣ ቱርቴ ዋን እንታን ዱበኒ አመሌ ዳራ ያዴ መሌ አኒ ሲፍ ዳራ ያኔ ጀዳ ጅርቲ ሲቱ ዳራ ያዳ ጅራ ሲቱ ዋን እንታን ያዳ ጅራ አኒ አሲ ከኤ አቺ ከዴሜ ወንተ ጅሩ አዳም ባሱፊ ሲ አራርሱፊ መሌ ሲፍ ሱመያ አዳም ባሱፍ ማሊፍ አከነ ጎዳ ጀዳ ጅርቲ ኤ ዱጋ ማሊፍ አከነ ጎቲ ማል አርገቲ ሚሞሪሌ ኢሲ ሀርከቴ ወንተ ባዬ ፋይል ጅራ መለቀ ጋፈቴ ሚሞሪ ዴቢሱ እንደንዴት ነመ ብረሌ ወጌ ኦሶ በርባዴ ፋይል ጅሩሰን አለመረት ገለክሱ እንደንዴት ጣራ ኦሶ ያደ ሰላም ጀቹዳ አከ ገነንጎኔ ሚሞሪ ፍዳቴ ሱመያት ከንዴት አመ ሚሞሪን ሰላም ቢረን ጅሩ ዱጋ ዱበታ ጅርቲ ነቢረን ጅሩ ሱመያ ቢረ ጅራ ሱመያሌ ኦሶ ዳራ ያደ ሚሞሪ ፋይሊን ይሰረ ጅሩ ሁንዳ ባሱ እንደንዴት አከ ገነንጎኔ ሚሞሪ ሂን ከቴ መሌ ዋን በዳ ሂን ጎኔ ከናፍ ከበጀምቶታ ፊ ጃለተምቶታ ማምቲው ኢሲን ሆ ማል ጀተን ኮሜንቲና በሬሳ አነ ኢሲን ፊልሙ በርባዴ ነጋናፍታ ቻናሊ ኪየ ሰብስክራይብ ላይክ ጎዳ